Selam aleykum, urmetli teleseyirciler, Millet telekanalında haberler, stüdyada men Lilevit Çalышам. Bugün böyle malumatlar hakkında tarif etemiz. Bugün Kırım hakimiyetinde kadr deniştiruvler oldu. Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov Başkortastan Cumhuriyeti'ne kezlevde yerleşken юбилейный bala şifahanesini berdi. Federal maqsadlı programma çerçevesinde Ahmedjid şehir memuriyetinin Devlet Milletlerara Komitetinin ve Kapital Kuruculuk Hizmetinin vekilleri çıkış toplaşıp geçirdiler. Simferopol Serlivalı Hava Limanı'nın yanı terminalında maden inşaatlar yerleştirilüğü boyunca işler 100%'ga yekünlendi. Putin ve Trump birinci şahsi görüşüp geçirilecek. Iki taraflama müzakere geçirilüğü vaqta söz çoktan beri yürütildi. Trump endi bir çok memleketler liderleri ile görüşüp yetiştirdi, ama Rusya prezidenti ile birinci şahsi sübettek Şam'da Amerikan liderinin inaugurasiya merasiminden yarım yıl geçken son olup geçecek. Hem Moskvada hem Washington'da aytalar ki iki taraf arasında münasebetler en aşağı seviyede. Onun için liderlerinin birinci şahsi görüşüvü Rusya prezidentinin yardımcısı Yuriy Ushakov aytkanına göre ayrıca emniyet taşıyor. Kırım hakimiyetinde kadr deniştiruvler. Bugün Kırım Cumhuriyet Devlet Şurası'nda geçirilgen nevbetten tış sesiyada Kırım'ın vice-premier nazırı Vladimir Serov hem de kurort ve turizm nazırı Vadim Volchenko tayin etildiler. Kalgan tafsilatlarını bizim muhbirimiz Sultan Estakayeva bile. Kırım Cumhuriyeti'nin Devlet Şurası Cumhuriyeti'nin vice-premier nazırı vazifesine Vladimir Serov'nu tayinledi. Vladimir Serov Sudak şehir memuriyetinin başı vazifesini beceriyedi. Bundan evvel Devlet Şurası vice-premier olup çalışkan Boris Zeminni istifaga çıkardı. Kırım Cumhuriyet yolbaşçısının sözlerine göre bu insan Çernomorneftegaz devlet unitar müessesinin rehberi olmağa niyet etti. Vladimir Serov vice-premier nazırı vazifesine tayin etilüğü için 61 mebus rehberdiler. Betinde Serov haber etti ki uç nazirlikte yani nakliye, energetika ve miskin kommunal hocalık nazirliklerinde kuratorluk yapacak. Я хочу заверить всех и крымчан, и всех работников министерств, что все наши действия будут выверены, взвешены. Та программа, которая намечена главой республики, будет реализовываться. Вопросов очень много и по Министерству ЖКХ, и по Министерству топлива и энергетики. У нас впереди отопительный сезон. Вопросов, как всегда, было много, есть и остается, их надо решать. Я уверен, что мы сумеем добиться единой команды, победы и пойти вперед, чтобы Крым наш процветал, развивался. Bugün Devlet Şurası hem de Vadim Volchenko namzetini Kırım'ın kurort ve turizm naziri olarak kabul etti. Sabık nazir Sergey Strelbitskiy istifaga yollanıldı. Bu karar kabul etilüğü için 63 mebus kol tuttu. Turizm naziri olarak tayin etilgen Vadim Volchenko Ahmedjid'de Regional Россия Сегодня Halkara İnformasyon Agentliği bölgesinin rehberi olarak çalıştı. Кадровое назначение главы республики, он внес представление. Мы этого человека знаем, он достаточно жесткий, достаточно энергичный, поэтому есть надежда, что у него все получится. Bundan gayrı Vladimir Konstantinov nevbetten tış sessiya ketişatında Sergey Aksyonov tarafından teklif etilgen yakarlık ve energetika naziri hem de miskin kommunal hocalığının naziri yerlerine namzetlerini takdim etti. Bu Vadim Belik ve Marina Gorbatyuk olacaklar. Hem de belli oldu ki Sergey Aksyonov miskin kommunal hocalık nazirinin birinci muavinlerini Andrey Tobolov'nu ve Mikhail Seleznev'nu işten boşattı. Şahsi isteginin Yalta şehrinin başı Andrey Rastenko da işten boşatıldı. Sultan Estakayeva, Dmitry Nizavoy, Millet için. Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov Başkortastan Cumhuriyeti'ne kezlevde yerleşken юбилейный bala şifahanesini hediye etti. Böyle memorandum Başkortastan başı Rustem Hamidov Kırım'a iş ziyareti ile kelgen vakit imzalandı. Görüşüv bugün olup geçti. Sabriye Halilayeva devam etti. Endi юбилейный adlı şifahanede tek Kırım balları da geldi. Başkortastandan kelgen kenceler rahatlana bilecekler. Kırım Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov kaydetti ki şifahane verilmesi bina modernizatsiya ve gayrıdan tamir etilüğünde muhtaç olğanı ile bağlı. Коллеги наши очень системно работают. Я бы сейчас ни о каких цифрах не говорил. Я уверен, что у Рустама Закиевича большой опыт. И коллеги действительно собираются сделать один из лучших детских санаториев, наверное, не только в Крыму, а и в принципе по Российской Федерации. Поэтому я думаю, что рабочие группы как раз, когда вот уже обследуют непосредственно все моменты,
они выйдут на какой-то результат. Но все будет происходить очень быстро. Рустам Закирович, спасибо. Да, Он сегодня уже туда сам тоже выезжает с рабочей группой. Ознев бетінде Башкортостан yolbaşçысы Рустем Хамитов Сергей Аксеновға миннетдарлық білдірді. Хамитов шифахане тіртіп етіліп, Русияның ең güzellerден бірі олажағы ақта білдірді. Bundan gayrı Башкортостанның башы қайтытты ки шифаханенің тамир ішлеріне керек олған пара аз дегіл. Башкирский санаторий Янгантау – это лучший санаторий в Российской Федерации. Весь опыт, который у нас есть в этой части, все знания, все умения, специалисты, в том числе, конечно же, мы будем использовать вот при модернизации санатория юбилейный, и деньги там будут не маленькие, поверьте, и работать мы будем быстро, то есть к следующему уже вот курортному сезону пройдет значительное обновление материальной базы. Но я надеюсь, что мы сможем укрепить еще и оборудованием, докупив новые инструменты, новые приборы. Зияре девамында Башкортостандан келген мусафирлер bu екі жумхуриятның мунасибетлеріне бағышланған Умум Русия илми амили конференцияда иштирак этежеклер. Bundan gayrı мусафирлер фестивальде эмде Башкортостан ve Карасубазар районун санат усталарынын концертинде иштирак этежеклер. Сабрия Халидаева, Асан Зивадинов, Миллият үчүн. Қырым гидрогеолог мелиоратив экспедициясы әлі яшыны толдырды. Ярым асыр бұл шіркетін қадимлері бүтін ярмадамыз үшін еш бежерелер. Бүгін Қырым татар театрында юбилярлар үшін тантаналы мерасым азырланды. Анда оларны фахри ярлықлар ве медалерінен тағзірледілер. Тәфсилатлар бізім левхамызда. Тантаналы тедбер мелиоратив экспедиция инкишафының тарихындан башланды. Дәвет етілгенлер арасында ен шынды. Экспедицияда чалышқан мутихасыслар емді мусисе яратылуында ве инкишаф етілуінде иштирак еткен ветеранлар олдылар. Бүгін оларны чоқ ел девамында якшы чалышқанлары үшін мукафатладылар. Ту работу, которую они проделали за эти 3 года, в общем-то, показала, что действительно там работают профессионалы, и они очень ответственно относятся к своим обязанностям. Мы все-таки смогли выйти из кризиса, особенно первый год, путем поиска подземных вод, переброски этих вод. И в этих вопросах, безусловно, роль экспедиции имела очень высокое значение. Гидрогеолог мелиоратив экспедицияның іші Қырым үшін пек емедлі. Олар ярымадамызда суф ресурслары сақлануы уғырында тырышалар. Чүнке Қырымның чөл тарафларында иклим құру, яғанақлар мында сирек ола. Ава арареті яс мевсимінде пек юксектір. Тібейке қой хочалығының инкишафына ос ресурсларымыз еттішмей. 1963 сенесі Шымали Қырым каналы құрылды. Бұл беле бір вақытқа суф меселелеріні чезді. Ама бұндан соң чоқ проблемалар пейдалы башланды. Топрақ сувларының севесі бірден көтерілді. Бұл себептен сувырылған топрақлар сувға батты. О вақыт даймини зареті туф аджеті пейдалды. Бөле етіп 1967 сене Қырым гидрогеолог мелиоратив экспедициясы тешкілі Надежда Пирогова лабораторияның темелі қойылғанындан берли мында чалыша о өмірінің 45 елны бұл ішке бағышланды. Изменения были колоссальные, потому что вначале мы делали определенное количество показателей. Мы определяли качество воды и грунтов. Первоначально, пока стали поливать массово земли, то, конечно, состав грунтовой воды изменился. Пошло засоление, подтягивает соленые воды, пошли на поверхность ближе, пошло засоление земель. Поэтому мы наблюдали за состоянием почвы. 40 ел Юрий Меркулов сейтлер фирқасында чалыша. Оның іші бұл топрақ мониторингі. Башлап чалышқанда сейтлер Вейчки районында меселелер йоғы дедей. Ама бұса адамы техасыслар аз олғаныны қайт етті. Мы обслуживаем 2 района, Нижнегорский и Советский. Но проблемы были в том, что хозяйства, как таковые, съемку они не проводили, потому что почвоведов раньше не было. У нас первый выпуск почвоведа был Одесского государственного университета в 1977 году. Выпустилось всего 13 человек. Дилявер Курманов Қырымға авдет улынған сон экспедицияда чалышы башлады. 15 ел девамында отопрақ весук мониторингі еле оғраша. Епсі районларда, епсі хозяйстволарда скважиналарымыз бар. Дерья, речка, водоемлардан суны анализге аламыз да, Балабан химический лаборатория бар. И анда анализ yapamыз. Мына адамлар ер топрақ ала егecek, yüzüm, alma, ne ola mı оларға ekmege olmay mı? Onu da олар почваны бізге кетірелер, біз анализ етіп айтамыз. Келіше mi bu yer o
продукцияға келішмейді. 2014 сенесі Шымали Қырым каналы капалғаны себебінден Қырым ағыр вазиетке оғрады. Бұл экспедицияның хадимлері үшін сынав олды. Ама хадимлер берабер семерілі чалышқанлары себебінден бұл меселе қысқа мүде девамыда чизілді. Сложно было, но не скажу, что мы ночевали на работе, но нужно было по 10-12 часов работать, да, обеспечивать переход по возможности плавный, да, с украинских, скажем так, рельсов на российские, на новые. Мы обеспечили подачу воды в те регионы, которые у нас стали маловодными из-за перекрытия воды в Северо-Крымском канале. И сейчас продолжаем эту работу. 2014 сенесінден башлап 17-де яны омур башланды. Шындыки вақыта оның инкишафына Жұмхуриет бюджетінден малие айырыла. Қайт етмек керек, Қырымның гидрогеолог мелиоратив экспедициясы Русия Федерациясының аккредитациясына азырлана. Нериман Тарсинова, Лилия Куртнезирова, Магомед Нестуров, Милет телеканалы. Федераль мақсадлы программа чешвесінде Ақмежит шер мемориятының Девлет Милетлері комитетінің ве капиталь құружылық қызметінің векелері чықыш топлашов кечірділер. Экі бала бақчасын құружылық объектлеріні ве бұ биналарға алып келген араба yollar құружылығыны зерет әттілер. Объектлер құружылығы насыл басымақта, ве объектлер не вақыт екімленecek. Жеваплар не бетекелев хамызда. Қырым акимиетінің векілері зиярет еткен бірінші объект Чукурча қасабасында ерлешкен бала бақчасы олды. Бала бақчасының құружылығы файл суретті алып барылам. Құружылар эминлер бусене ишлер бутунле екіленecek ве объект эксплуатацияға тапшырылacak. Амма бірқач етішмемезліклер да doğruсы тайынленген мүддеттен 10-15 күнге артта қалув бар. Бұның себебі яғмурлар ile бағлым. Амма құружылар ишандыралар ки құружылық ишлер белгіленген мүддетте екіленecek. Демек тезден кичик ватанперверлер evlerine yakın yerleşken яны бала бақчасында қатнап, мектепке азырлық көрежеклер. Сегодня мы находимся на площадке строительства дошкольного учреждения на 260 мест в микрорайоне компактного проживания Луговое. Строительство ведется в полном графике. Еженедельно мы проводим штабы. Срок сдачи в эксплуатацию этого объекта – конец 2017 года. Я думаю, мы все вместе с жителями этого места компактного проживания, с руководством будем открывать этот очень нужный социальный объект в этом микрорайоне. Екінші объект Боғурча қасабасында құрылаятқан бала бақчасы. Бұл объект Алиме Абдыннанова адына 44-ші мектеп янында ерлешecek. Айны бұл бала бақчасының құружылық ишлері бұттунле график бойынша алып барылам. Бала бақчасы 260 баланы сығдырacak. Бұл чоқ балалы құранталар үшін пек қолай ве онайтлы олacak. Бір баланы мектепке, екіншісіні есе бала бақчасына озғармақ енгіл olur. Evvel ana babalarını bir sual rahatsızlaydım. Maşinalar nasıl etip mekteple ve bala baqçasına yakın toxtayacaklar. Çünkü yağmurlardan son bu yerde yürümek pek kıyın olam. Ama bu mesele de endi çözüldü. Mektep ve bala baqçası yanında şimdi yanı yol kurulmakta. Sıcaklık trassası geçirilir, borular yerleştirilir. Yolun uzunluğu 5 kilometrini teşkil edecek ve bu yol cami территориясından geçecek. Сейчас мы находимся на объекте строительства дороги в микрорайоне Фонтаны. Здесь у нас уже начаты работы по прокладке кабеля, по замене электросетей. Часть из них будет погружена уже в землю, будут установлены новые электроопоры. И вот после этого уже начнется непосредственно прокладка корыта, так называемого, для проезжей части, для укладки асфальта. Здесь в целом будет более 5 километров автомобильной дороги построено. И дорога пройдет через мечеть, через школу, через детский сад, поэтому объединит центральные улицы, и к апрелю следующего года у нас по плану сдача данного объекта в эксплуатацию. Құрылық тәшкилатларының keskin суаллары ve meselелері пейда olmadı. İşler grafik ve plan boyunca alıp barılan. Bala бақча объектлері bu senenin sonuna kadar eksploatatsiyaga tapşırılacak. Левиза Сейдбилялова, Энвер Аблазиз, Эрвин Миралиев, Миллет үшін. Нардавия шirketi Ақмежиттен Санкт-Петербургқа июльнің 10-ында уч қошма рейс ача. Бұл ақта Ақмежит авалиманын матбуат қызметі хабереті. Учақлар базар эртасы чаршыбе ве базар күнлері учачақлар. Ақмежит авалиманындан олар күнду саат 12 ярымда аваға көтірілежеклер. Авада олар уч сааттан зеде олажақлар. Бөлелекнен Нардавия шirketi Ақмежит Санкт-Петербург маршруты бойынша бір авто девамында бежірілген рейслерінің сайысыны 9 керегеже артыррajak.
Симферополь Серлевалы Ава лиманының яны терминалында маден иншаатлар ерлештірілуі бойынша ишлер 100%-ға екінленді. Бұл ақта Ахмеджит Ава лиманының акимиет векелері или үшбірлік ве жемаат или бақ бойынша мудиры Игорь Лаптев хабер етті. Яны объектінің умуми меданлығы 78.000 квадрат метрні тешкіл еті. Құрыжылық 2016 сенесі майыс айында башланған адам. Эксплуатацияға есе бина 2018 сенесі теслим әтележек. Яны терминал құрылған ерде мұхбиріміз Алиме Кайбулаева болынды. Меморчылық дизайн веземаневи техника или Донатылов нұқтай назарындан яңы аэровокзал комплексы Русияде ең бұйық сайлажақ. Оның мейданлығы 78.000 квадрат метрні тешкіл етежек. Esas бинаның ұзынлығы 250 метр, кенлігі есе 90 метрні тешкіл ете. Яңы авалиманның құржылығына 32 миллиард рублелік шақси инвестициялар ве федераль мақсадлы программа бойынша 12 миллиард рубле айрылды. Контур проекта, который финансируется за счет инвесторов, включено здание нового аэровокзального комплекса и в здание вспомогательной аэропортовой инфраструктуры, такие как здание склада ремонта техники, административные здания и так далее. Также необходимо отметить, что в аэропорту Симферополь реализуется вторая часть проекта реконструкции, которая финансируется за счет средств федерального бюджета и включает в себя строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта, строительство перрона с местами стоянок для воздушных судов и строительство нового периметрового ограждения. Эти проекты финансируются государством, и объем инвестиций составляет около 12 миллиардов рублей. Құрыжылық ішлер графика мувафақиет или амелге кечірілмесі үшін объекте 1,5 мутехасыз ве 100 зияде техника нұсқасы çalışмақта. Яңы терминал 1 саатта 3,5 зияде yolcunu қабыл етіп алacak. 1 жылда есе оларның сайысы 6,5-ге етежек. Бұнен бері яңы авалиманда yolcularның оңайлығына ве қызмет көстеріп сүриятына айры дыққат айрыла. В аэропорту будет 16 эскалаторов, 28 лифтов, он будет полностью оборудован безбарьерной средой и на 100% будет обеспечивать потребности маломобильных пассажиров в комфортном передвижении по терминалу. В новом терминале будет 55 стоек регистрации, это в 2 раза больше, чем в существующем аэровокзальном комплексе. Парковка перед новым терминальным комплексом будет включать в себя порядка 1500 машиномест, что в 5 раз больше, чем в существующем аэропорту. Бұл ерде ішлер пек тез алып барла. Терминалның Қырым далғасы Серлевалы мемори концепциясыны Кореялы шirket ішлеп чықарды. Оның esas ғайесі деңіз далғасыдыр. Чүнкі Қырым дегенде ақылға бірінші невбетте деңіз келе. Бинаны керчектен де далға сыфатында яратмақ үшін бір демірні айры өлчілер иле яптылар. Олар бір-біріне ошамайлар. Бүгінгі күнде бұл ерде моден иншаатлар ерлештірілігі бойынша ішлер екінленді. Бинаның оқ тарафы 50%-ға қадар жамландырылды. Файл суретте дамвеч команде системасы бойынша ішлер кете. Мына бұл есе esas кырыш қайдетлюв, яғни регистрация залы. Айны бұл ерде юк қабыл етлюві, верейстен евел yolcular қайдетлюві үшін 55 ер açılacak. Площадь этого зала сопоставима с площадью футбольного поля. Высота потолков достигает 35 метров. Прямо над нами расположен так называемый зенитный фонарь. Это элемент естественного освещения площадью около 2000 квадратных метров. То есть, условно, это такая стеклянная часть крыши, которая позволяет нам создавать здесь естественный свет. Қырым авалиманның құрыжылығы иле берабер ярдымжы биналар құрылығы да девам ете. Оларның арасында анбар ве техника түзету сарайы, технологий корпус девлет незарет органларының бинасы, кинологлар залы ве аэровокзал çalışması үшін дигер кереклі объектлер құрыла. Алиме Кайбулаева, Дем Исмаилов, Миллет үшін. Бұл ноқтада янымыз сонына айеті, evlerіңізге дайыма әйі хаберлер келсін. Бозылы олыңыз.